ሰላም ሰላም የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የምናየው ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ይሆናል። ኢንትሮዳክሽን ነው የምናየው ዛሬ። ሌትስ ስታርት ፍሮም ፕሮግራምስ ዋት ዳዝ ፕሮግራም ሚንስ ዋት ዳዝ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ሚንስ የሚለው እናያለን ማለት ነው። The term computer program, or we can call them software programs, or just we can call them instructions that tells the computer what to do. So computer programs የምንላቸው ኮምፒውተራችን የሆነ ስራ እንዲሰራ ኢንስትራክሽን ጀስት እንደ ኢንስትራክሽን የሚያገለግሉ or they tell computer what to do based on the instruction you give them. So computers require programs to function, and a computer program does nothing unless instructions are executed by the CPU. So እኛ የምንሰጠው ኢንስትራክሽን or እኛ የምንሰጠው ፕሮግራም በሲፒዩ or ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ምን ይደረጋል ማለት ነው፣ ኤግዘኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራም እንደ ሶርስ ኮድ እንወስዳቸዋለን። they are written by computer professionals, or we can call them computer programmers, or simply we can call them programmers. So በፕሮግራሞች የሚጻፉ ፕሮግራሞች we can call them computer programs እንላቸዋለን። ስለዚህ በተሰጠው ፕሮግራም መሰረት ኮምፒውተራችን or ዲቫይሳችን ፋንክሽን ያደርጋል። ስለዚህ እነኚህ ኮምፒውተር ፕሮግራም set of instructions given to the computer can be named as a computer program, or we can call them as a source code, right? So computer program means a process of creating a set of instruction or command or programs for a computer to perform certain user specific or programmer specific tasks. ስለዚህ እነኚህ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የምንለው ምንድን ነው? ሴት ኦፍ ራይቲንግ ዞዝ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን፣ እነዛን ብዙ ኢንስትራክሽኖች ነው፣ እነዛን ብዙ ትእዛዛት ልንለው እንችላለን። ትእዛዛትን የመጽሐፍ ስቴፕ ወይም መጽሐፍ ምን ይባላል? ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ይባላል ማለት ሶ every application, whether they are desktop application or whether they are mobile application or whether they are web-based application, are the result of computer programs. ስለዚህ የምንጠቀማቸው ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል አፕ ሊሆን ይችላል፣ ዌብ ቤዝድ አፖች ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ የሆነ ሰርቨር ላይ አክሰስ የሚደረጉ የሆነ ሰርቨር ላይ ሆስት የተደረጉ አፕሊኬሽኖች ብንወስድ እነዚህም በማን የተሰሩት ማለት ነው? በኮምፒውተር ፕሮግራመርስ ፕሮግራም የተሰሩ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ዴስክቶፕ መተግበሪያ ሊሆን ይችላል፣ የሞባይል መተግበሪያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በይነበረብ የሚጠቀም መተግበሪያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህም የተሰሩት በኮምፒውተር ፕሮግራመርስ ነው ማለት ነው። So let's see what language means. If you have a certain program, we need to have a language to write this program. So natural language such as Amharic, English, Spanish, and other languages are essential for human communication. So the same is true for programming language. So they are the way a programmer will going to communicate with his device or machine. So እነኚህ ኮምፒውተር ፕሮግራም ላንጉጅ የምንላቸው ምንድን ነው? they are artificial language፣ ሰው ሰራሽ ላንጉጆች ናቸው። ሰውን ከኮምፒውተር ወይም ከዲቫይሱ ጋር ኮሚኒኬት እንዲያደርግ ኢንስትራክሽን እንዲሰጥ የሚያደርጉት ላንጉጆች ወይም ሰው ሰራሽ ኮምፒውተር ላንጉጆች ናቸው ማለት ነው። Like natural language such as Amharic programming language are defined by syntactic and semantic rules. ሲንታክቲክ ሩልስ የሚለው how instructions are written የሚለው ይሄ ሲንታክቲክ ሩል ይባላል። ሴማንቲክ ሩል የምንለው ደግሞ ምንድነው? what do they do፣ እነዛ የተጻፉት ኢንስትራክሽን እነዛ የተጻፉት ፕሮግራሞች ምንድን ነው የሚሰሩት? or what's the meaning of that written code የሚለው ሴማንቲክስ ይባላል ማለት they describe their code structure and meaning respectively. so semantic meaning of the code, whereas the syntactic means how they are structured, how our code will be written in certain integrated development environment. So the syntax of a language describes the possible combination of symbols that are syntactically correct program ሊያደርጉት የሚችሉ contiguous set of symbols. They can be taken as the syntax, and the syntax ሊወሰዱ ይችላሉ። Many programming languages have some form of written specification for their syntax and semantics. So we don't have to use the accepted and the correct syntax as to execute our program. So in general, programming language allow humans to give instruction to their devices or to their machine. So as such, programming language differ most from other human expression or human language that they require a greater degree of precision and completeness. For example, we may have a certain written text or written scripture. So the author may miss the correct semantics and the correct syntax of the language, but the user will going to understand what the author is intended to write.
however in computer programming they expect exactly what the syntax says. ሲንታክሱ በትክክል መጻፍ መቻል አለበት። so the computer will not going to understand the code which is written by the programmer. so እንዴት ነው እንደዚህ ልጽፍ ነው ወይ ብለው understand ሊያደርጉት አይችሉም። so they need a high degree of precision and a high degree of completeness as compared to the natural language. so ናቹራል ላንጉዌጅ ላይ አንድ ሰው የሆነ የአማርኛ ብንወስድ ለምሳሌ አማርኛ ሰዋሰው በትክክል ላይጽፍ ይችላል። ነገር ግን ያን የሚያነብ ሰው እንዲህ ሊል አስቦ ነው ብሎ ሊረዳው ይችላል። ነገር ግን ኮምፒውተር ላይ ስንመጣ ፕሪሳይዝሊ ኦር ኮምፕሌትሊ በትክክል መጻፍ ይኖርበታል ማለት ነው። so available programming languages come in a variety of forms and types. We don't have low-level programming and we don't have high-level programming. So for this session, we're going to see only the low-level programming. So we humans, we don't have a native language, mother tongue language actually. So computers, they do have their own native language, which is the machine language, or we can call binary language. So since computer uses binary number system, so everything written in computer will going to be translated to zeros and ones, right? So machine language is one of the low-level language. The initial year of computers programming, all instructions were given in a binary form. So ማንኛውም የምንጽፈው ነገር ወደ ባይነሪ ነምበር ተቀይሮ ነበር የሚጻፈው። so somehow cumbersome to humans to remember a contiguous set of ones and zeros, right? ስለዚህ አንድ አበበ የሚል ለመጻፍ ምናልባት አበበ የሚለው ኦልሞስት ወደ 6 ካራክተር ቢኖረው 6 ሲባዛ በ8 ኦልሞስት ወደ 48 አካባቢ ቢቶች ይኖሩናል ማለት ሶ ያንን 48 ቢት ሪማይንድ ለማድረግ ምክንያቱም አንደኛዋ ቢት ፍሊፕ ካረገች የዛን ቴክስት ሚኒንግ ኢንቨርት ስለሚያደርገው ስለሚቀይረው ማለት ሶ ይሄ ለሂውመንስ ከምበርሰም በጣም አስቸጋሪ እና ዲፊካልት አንደርስታንድ ለማድረግ ዲፊካልት ነው። ኢረር ትሬስ ለማድረግ ዲፊካልት ነው። ምክንያቱም ሲንግል ቢት ፍሊፕ ምን ለሚያደርግ ሙሉ ሚኒንጉን ስለሚቀይረው። although computer easily understand these programs, it's proved that it's too difficult for a normal human being to remember all the instruction in the form of zeros and ones. So computers remain a mystery to common person until other languages such as assembly language was developed, which were easier to learn and understand. So assembly language corresponds symbolic instruction and stable machine codes and was created to use certain letters or mnemonics የምንላቸው ይጠቀማል ማለት and execute machine code and instruction to make it easier to remember and write. For example, add ab የሚለው ብንወስድ ለምሳሌ or we can say add r1 r2 የሚለው ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ add የሚለው add the two values of a and b, a እና b የሚባሉ ሊሞሩ ሌኮሽን ላይ የሆነ ቫሊዩ አለን። ስለዚህ የኤ እና የቢን አድ አድርጎ ማን ላይ ያስቀምጣል? ኤ ላይ አኪሚሌት ያደርጋል። ይሄ ምን አለ ማለት ነው? ሰርተን ሲምቦሊክ ሪፕሬዘንቴሽን አለው ከማሽን ኮድ በተለየ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዳይሪዝምስ ወደ ፕሮግራመሩ የቀረቡ ናቸው። ማሽን ላንጉዌጅ ብንወስድ ለማን የቀረበ ነው? ለኮምፒውተር ለዲቫይሳችን እየቀረበ ነው። as well as hardware dependent. so እስካሁን የነበረ ነገር ይህን ይመስላል። if you have any question ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ኔክስት ላይ ሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች እናያለን። እነሱን እስከና ድረስ ሰላም ቆዩ።